Sure ko. Kung ano dyan mo mga type of place. Ha? Dili naman tigkaw na akong driver. You know ba ya? Pulaan ako naon sa balay og steak. Han kay sa ref. Ako? Wala. Waiter! Here's your bill, sir. Good work. Hanarap ng card ah. Just get my card. Thank you. Pero bisag asa pa yung gusto. Ay, bahala. Bro, just now eh. Sir, please. Decline din mong card, sir. Sa decline. Di pa na mahotag funds. Hindi na gay ko makadeposit anang bangkuha kay overdose na. Just run it again. Yes, sir. You know, technology these days, sometimes it glitches. Nabalik na masag ka. Kapila na lang og swipe, sir, sa machine niya. Decline gyapon, sir. Impossible! Ha! 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 Ano man na? Okay. You can use my other cards. You know? What do you want? PhilHealth card? Vaccine card? You can swipe. Just take my wallet. Ha! 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 Are you enjoy tonight? Sama ka mo kagubog. Sir. Sir. Anong card ni mo, sir? Decline. Di jud mo tawad, sir. Ha? What happened? Oh, I'll just use it my card na lang. I'll just get in my car. Huh? Ayaw eh. But if you insist, I do appreciate you. Thank you, ha? Ciao. Buanga, ano to kung mga card? Decline na. Ha! Siguro tayo pratangay ka. Sir. Ready na ako mabayad, sir? Wat-wat lang kamay kay nagkuha pa siyang card. Asa to, sir? Katong gaitom good. Itong guwapa ba? Naka-black? Oo. Hello, sir. Gi-pick up naman to siyang driver. What's I pick up? Nga! Ingo mo to siya magkuha sa iyong card. Wala na siya, sir. Say wala. Ugas lang ka plato, eh. Hilak. Asa na niyo ang kasama niyo?